Yego reka mbifuriza umugoroba mwiza abakomeje kudukurikirana kuri Burundi News TV, twizere ko mumeze neza ndetse mukomeje kumererwa neza abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere mbabwire amwe mu makuru agezweho muri kano kanya akomeje kugenda avugwa. Apotre Isidore Mbayahaga wegereye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana avuga yuko mu gihe bakomeje kwitegura umwanzi wabo ari we 23 ko ashobora kuba yatera igihugu cy'u Burundi isano ku isaha, yongeye gusaba abarundi bose ko bakwiteranya cyangwa se bagateranyiriza mu mafaranga hanyuma bakaba bagura indege ikomeye cyane, indege izwiho kuba arindwanye, indege igura akayabo k'amafaranga menshi cyane isanzwe ikorwa n'inganda zo mu gihugu cy'u Burusiya. Nkuko bigaragara akaba yavuze yuko bashaka kuba bayigurira igisirikare cy'u Burundi FDNB mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba cyakwitegura ndetse kibashe kuba cyahangana n'umwanzi. Nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyahohereje abasirikare benshi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umwanzi nkuko bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko mu gihe koko umwanzi yamara kubataka cyangwa se yamara gusatira ibice byo muri za Uvira bishaka kuzabyara ibindi bibazo bikomeye cyane, bishobora kuzabyara ibindi bintu biteye ubwoba. Kugeza ubu abamwe mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bemeza neza yuko kandi isaha n'isaha uyu mutwe wa 23 ushobora kongera kubataka cyangwa se ushobora kongera kugaragara wegere bino bice mu gihe bivuga ko hari intambara ikomeye cyane ikomeje kugenda itutumba. Hagati kandi ibi bikomeje kuvugwa gutya mu gihe bivugwa yuko hano ku butaka bwa Kongo intambara ikomeje kugenda iravuza ubuhuha cyane cyane mu bice bikomeje kugenda byerekera hari imbibi zihuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari imigambi ikomeje kugenda ivugwa cyane cyane imigambi ikomeje kugenda ivugwa ku ruhande rwo gufata umujyi wa Uvira ukomeje kugaragara mw'ingabo nyinshi z'abarundi. Hanyuma muranyemera muri aya makuru narakubwire byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa cyane cyane ku ntambara ikomeje kubera hano mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo ni intambara ikomeje guhuza Irani ndetse n'iki gihugu cya Israel nkuko bigaragara, nubwo mu bitero biremereye cyane byibasiye Irani bikaza kwangiza ndetse bikanasenya bikanahitana abatari bakeya nkuko bigaragara mu mashusho akomeje kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi, ari kwerekana uburyo igisagara cya Tel Aviv ndetse na za Yerusalemu hano muri Israel hongeye gutakombera ku buryo abaturage benshi bakomeje kwibaza ibintu bikomeje kubabaho, ibyatumye bamwe batangira kugenda binubira cyane cyane uyu nguyu bwana Benjamin Netanyahu ukomeje kugenda ugaragara ndetse ukomeje kugenda unagaragaza neza yuko yifuza kuzasinya ndetse no kurimbura cyane cyane no gukora ubutegetsi bwa Irani, avuga yuko ubutegetsi butifuriza ikiza igihugu cya Israel. Mbaye ikaze mwese mudukurikiye muri aya masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa gatanu 2025 ukwezi kwa gatandatu 2025. Dore ko hari amakuru akomeje kugenda avugwa nuko mbashuje mwese badukurikiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abadukurikiye bari mu Rwanda, bari mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije no kumererwa neza, mbifurije no gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma kandi abakomeje kudukurikira by'umwihariko baherereye ibwota Masimbi, mbaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda handitse subscribe kugira ngo washe kuzajya udukurikira bane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi birasa naho bakomeje kwitegura intambara cyangwa se ubutasi bwabo bukaba bukomeje kubereka yuko intambara ishobora kuzibasira iki gice nkuko bigaragara. Nubwo yasanzwe ari umuvugabutumwa cyangwa se ari umwigisha, Apotre Isidore Mbayahaga ku rundi ruhande n'umwe mu begereye ubutegetsi bwa bwana Evariste Ndayishimiye. Ahangaha rero wabishingira ku bantu basanzwe bamuzi neza yuko ari umwe mu bantu b'imbere cyane cyane ku bantu basanzwe bamuzi cyane cyane kuba ari umwe mu bantu bakunze kugaragara mu bikorwa by'umugambwe cyangwa se by'ishyaka kuri riri ku butegetsi. Muzi neza yuko kandi ari umwe mu bantu banegereye umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Usibye kuba mu mvugo ze ndetse no mu byigisho bye yakunze gushishikariza abantu gushyigikira ndetse no kwiyumvamo intwaro ya CNDD-FDD, ku rundi ruhande n'umwe mu bantu ubona yuko nawe asa naho nyine afite byinshi akora cyangwa se abonera muri iyi leta.
Ibitangazamakuru bimwe na bimwe byanditse bigira biti Apotre Isidore Mbayahaga usigaye ari ku ibere rya leta y'u Burundi yasabye abaturage b'iki gihugu rero guterateranya bakagurira igisirikare cy'u Burundi indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi -57, imwe mu ndege zikomeye cyane, imwe mu ndege z'indwanyi zigezweho zitunzwe n'igihugu kimwe rudende, igihugu kimwe hano ku isi ya rurema ni igihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin. Icyakora ku rundi ruhande ahangaha biranashoboka kuko igihugu cy'u Burundi gisanzwe kirafite imigenderanire myiza n'igihugu cy'Uburusiya, ariko kandi ku rundi ruhande byemezwe ko indege ari imwe mu ndege zikosha dore ko zihenze ku bugero budasanzwe. Uyu muvugabutumwa kandi yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana n'umwe mu miyoboro ya Yusheni ya YouTube ikorera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi nubwo bisa n'ibyagaragaye gutya, we avuga yuko yifuza ko abarundi bashobora kuba bakwifatanya cyangwa se bashobora kuba bakorera hamwe hanyuma bagasenyera umugozi umwe. Ku rundi ruhande abandi usanga bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ibingibi ari uguca amarenga yuko igihugu cy'u Burundi cyari gifite gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza n'ubundi kugura izi ntwaro, nk'uko bigaragara mu gihe bivugwa ko bafite impungenge nyinshi cyane z'uko n'ubundi hashobora kuba hari imigambi y'uko umwanzi ashobora kuba yabataka isaha n'isaha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aha rero bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa biragaragaza ndetse bikanerekana neza yuko iyi ntambara by'umwihariko ikomeje guhuza ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 yaninjiwemo n'igihugu cy'u Burundi, ishaka kuzagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi ku buryo ariyo mpamvu bashobora kuba bari guca amarenga yo kuba bagura ibikoresho bya gisirikare, cyangwa se akaba ari uburyo bwo kugira ngo bereke isi ko bamaze kwitegura urugamba. Muri icyo kiganiro yabajijwe ku kuba rero mu minsi yavuye rero umutwe wa M23 wo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ushobora kugaba ibitero ku Burundi, avuga yuko ntacyo uriya mutwe rero ushobora gutwara kiriya gihugu cyabo cy'abarundi. Bwana Apotre Isidore Mbayahaga yakomeje asaba abaturage b'i Burundi guhintwererano igisirikare cya kiriya gihugu nyine kizwi nka FDNB kugira ngo kizabashe kugura Sukhoi -57 yagifasha guhangana n'umwanzi. Ati buriya Barundi twese tugiye hamwe rero muri buri rugo rero nyine rugatanga rero by'umwihariko amafaranga y'amarundi ashyika ku bihumbi 10 cyangwa se 20, tugatwerera nyine igisirikare cyacu twakigurira indege y'intambara ya Sukhoi -57 izajya icunga imbibi zacu, kandi ndabona twayigura mu buryo bwihuse. Yakomeje agira ati nzasaba uruhushya rero n'ubundi tunayigure rwose kuko dufite abanzi, ndabizi yuko abo bandi batayifite iyi ndege, ndifuza kuzabaza igiciro iyo ndege igurwa. Tubikoze gutyo kandi umwaka wazarangira tuguze indege zigera kuri 3. Ndifuza kugira rero n'ubundi ndifuza kugira ngo igihugu cyacu kigumana amahoro n'umutekano nk'uko bigaragara, ndetse isi yose ibashe kuba yabona yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gitekanye. Indege zo mu bwoko bwa Sukhoi -57 ubusanzwe zisanzwe zikorwa n'uruganda rwa Sukhoi -57 rwo mu gihugu cy'Uburusiya kwa Moscow kwa Perezida Vladimir Putin, zikaba indege za mbere zigezweho kandi ziteye imbere zikorerwa muri iki gihugu. Ni zimwe mu ndege kandi za mbere zizwiho kuba ari indwanyi mu buryo bukomeye cyane, kuba zishobora kugendera ku butumburuke bwo hejuru, zikaba kandi zishobora kuba zatwara ibisasu biremereye cyane, zikaba zishobora kuba zarasa zikanihuta mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu by'umwihariko nta gihugu na kimwe kitari Uburusiya gitunze iyi ndege, nubwo ibihugu nk'Ubuhinde ndetse na Nigeria bivuga ko bifite gahunda yo kugura ziriya ndege. Bivugwa ko rero by'umwihariko igiciro cyazo kiri hagati ya miliyoni 80 ndetse na miliyoni 110 z'amadolari y'Amerika. Apotre Isidore Mbayahaga kandi ari gutekereza by'umwihariko ari gutekereza Burundi kugura ziriya ndege mu gihe iki gihugu gisanzwe kitagira n'indege imwe itwara abagenzi cyangwa se iyakwifashishwa cyane cyane mu gutwara n'abategetsi b'iki gihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi bituma benshi bakomeza kwibaza ku hazaza y'igihugu cy'u Burundi, maze bigatuma bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano ndetse n'ibishobora
kuzashikira cyangwa se kuzagera ku mutekano w'abaturage muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga. Hagati aha kandi abantu benshi bakomeje kwibaza niba koko igihugu cy'u Burundi gishobora kwinjira mu mugambi wo kuba cyagura izi ntwaro. Ni zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, ariko abandi bati wasanga baranaziguze, ariko kandi ibi byose nitubitega amaso tuzakomeza kugenda tubigezaho mu buryo bugiye butandukanye. Ku rundi ruhande kandi intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeje kugenda by'umwihariko akomeje kugenda tugeraho avuga yuko muri iyi ntambara ikomeje guhuza impande zombi hano muri Iran nk'uko bigaragara, ndetse na Israel ikomeje kwangiza byinshi nk'uko bigaragara. Bivuga ko Israel yaba yarayivuganye ba generali hafi bagera kuri 20 ba Iran. Abayobozi mu gisirikare cya Iran bakaba kuri 20 nibo amakuru avuga yuko Israel yiciye mu bitero yagabye kuri kiriya gihugu kwa gatanu nk'uko bigaragara. Ni ibitero Israel yagabye ikoresheje indege z'intambara zibarirwa muri 200 zirimo izigezweho zo mu bwoko bwa F-35. Kuri ubu ngubu kandi Iran yemeza ko byibura rero batatu ba mbere mu bari bakuriye igisirikare cyayo n'ubundi biciwe muri biriya bitero nyuma y'uko byibasiye cyane cyane inganda zisanzwe zikora ingufu za gisirikare cyane cyane ingufu za nuclear, hanyuma kandi bikanangiza inyubako za bamwe muri abo bategetsi ba gisirikare, ubwo bamwe bakasiga ubuzima. Ariko kandi hakaba hariyongereyeho na bamwe mu bahanga cyangwa se mu ncabwenge zazizwiho gukora izo ntwaro za nuclear nk'uko bigaragara. Ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye kwa gatanu yatangaje ko abantu bagera kuri 78 aribo biciwe muri biriya bitero. Israel ivuga ko rero yakoze igamije gusenya ahatunganyirizwa intwaro kirimbuzi muri Iran, mu gihe babarirwa muri 320 bakomerekejwe n'ibyo bitero. Mu bishwe usibye kuba harimo rero abasirikare bakomeye, hanarimo rero abahanga benshi cyane muri siyanse ndetse n'abanyepolitike. Aba barimo General Mamadi Bagheri wari umugaba mukuru w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka, akaba uwa kabiri rero ufite ijambo rikomeye cyane mu gisirikare cya kiriya gihugu nyuma ya Ayatollah nk'uko bigaragara usanzwe yari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Harimo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye biganjemwo abari basanzwe ari abakomeye cyane muri kino gisirikare nk'uko bigaragara. Usibye kandi bari abajenerali nk'uko bigaragara, Iran yanapfushije n'abandi banyepolitike benshi. Hari bamwe mu banyepolitike barimo nk'umwizerwa cyane by'umwihariko w'uyu muyobozi w'ikirenga, akaba kandi ari nawe wari uyoboye ibiganiro byerekeye guhagarika gukora intwaro kirimbuzi by'umwihariko Iran yari imaze iminsi igerana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bahanga barimo Feadon Ambasi wabaye umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe ingufu kirimbuzi hagati ya 2011 na 2013 mbere yo kuba umudepite hagati ya 2020 ndetse na 2024. Harimo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Icyakora nubwo bihagaze bitya, Iran nayo yagaragaje ko atari agafu k'ivugwa rimwe maze yongera kwatsa umuriro. Mu mugoroba ku munsi w'ejo kwa gatanu nibwo ibitero ndetse n'ibindi byiganjemo ibiturika byongeye kugaragara ndetse binibasira ikirere cya Tel Aviv, ku buryo kugeza ubu ngubu bigaragaza yuko iki gihugu nacyo cyakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Mu masanamu akomeje kugenda agaragara ku mbuga ngurukanabumenyi akomeje kwerekana rero uburyo inyubako zimwe na zimwe zikomeje kugenda zangizwa n'ibi bitero biremereye cyane nk'uko bigaragara, bikomeje gutuma isi yose igira ubwoba ndetse igatangaza neza ko ibintu bikomeje gutera impungenge n'amakenga. Hanyuma turagaruka mu kanya.